Tonga ai kublai fi baro kiba pet biang gini ke jingkren ke jonga menta ke Sngi. Kabanga ai kerteng dagani ke kerteng menta ke Sngi. Bat gani ke kerteng kabanga ai gede wat BUHTENG yo pi babi. Kita gede ke kerteng jonga ni ke jingkren jonga. Kabanga kren hadin banga puli gini ke Ktien U Blei. Bat hadin mga siyang ban pusan, ban meditate yung Ktien U try. Ngayon don sibon ki kiba ag jingimjong brio. Kiba uya kynduh hadin. Upay siya jing babi. Upay siya jing klumar jingmat. Upay siya jing bagi jing jar ke babon. But ula ruban poi siya jing le raan haga jingem. Namar kani ke jing bakla. Berkata day ke jing BUHTENG palat yaki. Ngatwai bagani ke jing keren jonga kan lap yafi menta ke Sngi. Aga Jaka kaba pin yo jingkyrkhu. Nou mensen me God zo blij over dat na kini gepar. Na maka jing BUHTENG kadai ke trap kadai ke kunja shrip yo brio. Kaba habau BUHTENG uperkhat bak kam lelei. Habau yai BUHTENG uperkhat bet ngan sale. Andaya kaba khat do kalang ketrap ya ke jing imjau. Nakita down nakabenta jong fi ke besngap menta ke Sngi. Ngakwa ngan puli fi na ke Bible na mga don man kren katukat ni ya ke ega mga penkre. Ngan puli fi ya ke parsi kabau Jisu kren aga gospel kat kumu Matius kelenong kaba arpo way. Kada khat kaba arpo frater ter. Henry pimut kumno. Ubriu ubadan arngut ki khon. Ulawan hau baningkong maula angko khon. Kilet ban tray menta aga briso janga. Uta udi tru ti ulaang ngam tre. Henry adien udah kelaga bamut. Badulait. Ulawan ru hau bahadien ba ulaang kumjo. Utati udi tu ulaang ngan salet kukenrat nrei umlet. Uno nakini arngut ubale yakaman ukpajaw. Kila ang tiau ubaningkong ujisu ang sisasya nga ang api. Bagi nongkrong bat ginuti kilet aswa jong fi siya himaw blay. Nabaw yanis uwan na piya galanti hak pimchumlanget yo. Haragi nongkrong bagi nuti gelanget yo unrei aba pipila yo i. Pimshim la kela hadin ia kaban nget yo. Figani gede ke parsi ke bo Jisu krani ki arngot ki khon. Ang ukpayo baningkong kilet tray haga jing haga lingka haga jonga. Manuni baningkong ngan ongom ne outrightly lani kumtu hi. Uang bay ngam tre. Tang bahadir ulit. Bandawan siya ni khono baar. Uang yung ubaw letre ya gani galing kaga jang uang yung Ktien ngan sa let. Fikani Ktien ka ba ang ngan sa let. Kadai ka Ktien ka ba ublay sngaw baha yagibreo. Namakani Ktien ka ba bu da kani Ktien ngan sa let. Ngan sale, ngan sakongo, ngan itkoy fi kadai ka Ktien kaba wit palat ya ka jingiaroh baru blay. Nakita daw nga kwangan pini fi ang nigapar. Baka jing BUHTENG kidan sibon ki aka kibalang ang no da kaway ka Ktien kiba yalam siya ki aka kiba ma kibalang serious ka jingim kaba nga sa ay kerteng ini ka jingkren jongang ni wat BUHTENG yo pi babi
Namangala ngalalap ila ka jong ka jingim ngalayo kumno banga BUHTENG aka bat ka kelalong ka aka ba palat adin ban pendep ikata baday na ka daw nga kwa agani ka por banga ni rap yu film banga ni ka jingkren ba lana pisngaw tro aka ba day ban le aga jingim Kabadan kami ka ni ka jingim ka jompi nai BUHTENG be iya ka jing BUHTENG ngan bu da ni ka ktien be iya ka mensim jong ka jing BUHTENG kabadili fi haga ktien English labo iya ka ni ka ktien da ka way ka kentien baga day la ongi ka procrastination lani kata kabapi procrastinate kabapi delay ya ka ega bapi da tip bapin le handrai piklem le ega kata day ka kentien kabakit jingmot shibon but day na kita daw ngayang na kaniga Jaka ya kaban ay ya kaniga jingkren shafi menta Sngi Daka bang nget kalang ka jing shai kalang ka jingiaroh bapi numbo tang ka jingim bayo pipay siya ka Jaka kabale ran na ni ka bababi ngalapuli mentan iya ka to ka parsi ka bo jisu kren sabang kitu ki arngot ki khonu baningkong uangam trele haray ulay adien haray uniu ba adien pat uangan let tangbangan salet Figani ka ba ang ngan salet kadai ka ba jisu wanra knangang ni dagani ka parsiban pensnga to ikibriyo bagi dan tang arjat kibriyo bagi ni Sngi kidan arjat kibriyo wayu day ba yo sngaw Ktien ka jambalay baru bale baru wayu day ba yo sngaw ba ang ngan sale kani ka ba ang ngan sale ka ikin jamin sim ka iday ka ikum makalong Ri-Bhoi ru teng teng hanay kan mau kani kadai ka pamya day baru Blei ladaw Blei Ukraine fi lada pimle nga kwa nga nong fi ka penpao pa PHI ka jing bam ko ngo fi ka jing ka ma ngan ong gini kumba ong way briu ka jing ko ngo ka baslam ka day hi ka jing bam ko ngo maskutan na ka jing ong way briu ong way ktien daga ktien English ong gini ktien late obedient is disobedient ka jing ko ngo ka baslam palat kaya ringkat bat ka jing bam ko ngoi nakita daw nga kwa agani ka por ban kren ni fi agani ka por ngini pet iya ka jingiday bat ka jingpanim ngan kren lang khat kat bala agani ka por kanang bangan pinsngo to ifi iya ka jing BUHTENG iya ki kat to gat ni ki badan kam haga jingim jingi shimet kabaning kong kabang kwa ngan kren agani ka por gaday ka jing BUHTENG haga jingiday bat ka jingpanim ngan pulin o ifi nagktien ka jong Blei na mga kwa ngan da kham kren nagktien U Blei yang ni por khambon pet ngan puli ifi nagktien ka jong try sngap uong kumno aga shithi shakinong Hebrew kalanong kabalay ngan puli nagkhat kabakhatar terter kaong iginigktien sngap ngan puli to sumar ko para banget yo bakumno rekumno kandan hanu na pika dotno basneo jong jing bam ngai hagaban paidin no Blei ba im henry to ye kuntu paralok halaga Sngi ngakwa pinda yo ani Ktien nga baong henry to ye kuntu paralok halaga Sngi kat ba dang khot Menta ke Sngi yaka fi hagani ke shithi hagani ke khat ka ba khat lai yakani ke Ktien ka baang menta la ai dau capital letter la ni dau dak he balai nama kada ke jingmut hagani ke Ktien ka ba pipule ang ni wang to ya kentu paralok halaga Sngi kat badang ong kat badang khat ya kene ke Sngi badang ong menta ke Sngi ndai la shai la Sngi la shamsnem ndai kat baka Bible kadang ailat yang i kadang ong bakadang dai kani ke Sngi ke menta But kat ba ka Bible ko ang ni kat badang ong dang kat menta ka Sngi tunginom pen yano ru napi daga jing syukar ka pop namangila jalong kinong yo bentau Chris lada
Sengapa lada lanang ini ay bat kami kita kebesedang kajing syania jengi hadok albukut sengap repeat biang sisin wang kat badang ong mentag sengi lada pinyo sengau ya ke ktien jauh tuat pene ya ke doknut jampi kumbah kita kajing penki bitar ASEAN lapat ni kini ktien ke bang kat badang ong mentag sengi Menta hagi ni kepar kat bapidang yo sengau yang ah. Kani kene ke menta ye pi. Pidang yo ye kene kepar hagi ni ke klipmat. Bat U Blei udang ailat ye pi. Menta ke sengi bapin yo sengau. Ye kene ke ktien ke jong Blei. Wang ye ni ke ktien wat let pene ialah ke donut kuma kita ke sengi jong ke jing bitar kapamot nai BUHTENG saga wepat ke sengi namalkat badang ong mentah ke sengi kadai ke sengi ke bapuriang hun ke jong Blei kani ke kerana ke jing dai ke jing penim dan pening jauh fifi sengap yang agi ni ke par Mat fi yok alat bau Blei udang play fi mentah ke sengi hagi ni ke sengi U Blei kuren ke jing ke jong fi U Blei kuai fi bapin shimigarai manam ang ngan sa pliang wala ibu dah kata ktien ba ang ngan sa kelak abamut namal ka Bible kada keren syai kene kat badang kot mentag sengi naik pen ga donut kuma kita sengi jong ke jing pitar pitip ngapuri gini gid khat naga ktien ke jong Blei ngayo ikum ne sengap ngan puli naga city ke jong Paul shigi Nongrum gal nong ka khat ar gal nong ka khat lai ke khat wei sengap ngan puli ye gini ke ktien ke jong Blei Wang bat ia kini abangi itu ia gaya ba minta kaladap biang kapor yang iban kijat nagabayot ya nama minta ke jing penim ke kham hajan yang ia ka ba minba ngilanget kat bau Blei udang ai gini gaya kat bagani gaya jong ke jing ai gadang dan kat bagadang dan gini gaya jong mensi mekoi kapadang dan ke por ye ka bangimla dala de ngiyo ke jingta dong mensi mekoi bat ngiyo gini ke por ye ka bangin yo pai jo Blei ban kelamamut ban priang yo Jesus Christ kumunang penim nai BUHTENG ye gini ladau Blei kuta ye ka donut jong fi ye gini ke por Pisngau tro pisong aga Jaka kapa pimti kena aga bansawan pisong aga Jaka kapa pi artutin aga jing lajang bat pim da ngau tro ba ngalayo mat ne em aga jing penem ne ladang alet ne aga pertaingan poi ne em shabeneng ngakwa lada pimti kena aga ta menta ga sengi kada ga ya kapa priang hun ga jong Blei bau Blei it palat aga jing ga jong pi wa ga ni ga lat ba pin yo ngau ya ga ni ga ktien ga jong Blei bau jisu ya ga ding fna ula mi pat na ga jing tap ula dep siu ga dor ban pen em yang aba de pi ula dep ai hangi ga jing ai bat menta ke sengi ke dege ya ka ba priang hun khmat jong trai bala da pi kla ka ba mot pi priang jong trai hakini ke por gat bangan keren ngani tru pi kani ke dege menta kani ke dege sengi ka ba Blei udang ailat ke jing ke jong pi ba pin la ya ka ban yo mat ya ke jing penem ka ba kraw bat ba pinum shep tiang ya ka ban sawan ke jing ngapuli ke kitab Isaiah ngan khamshong ang ni naman lagi ni jingkran ke jangang akwa ru mga nyarap yakikatu ka ni bapin siyam yung try pipuli kitab Isaiah kal nang besan pusan dan pipuli nagrakhat ban riyo ka ang WAT piyo try kat badang la ban siyam yung higidang nikitir mong kat badang kot mentag sengi kat ba kayak kadang priang kat ba try
udang mo kat bau blei udang kot ipi fi kini Ktien kat ba gamot kadang ke condition nang ta kadang ka kynduh nang ta bakat bau blei udang plilat kedai ipi bafin pinbet kloy bafin BUHTENG nama ka jing BUHTENG kan yalam ipi si ka jing babi ketaka de ka keteng ka banga ai fitem ne ama gawai ka Sngi kandai ka Sngi ka bak thang tam yo brio ni ka pertai kandai ka Sngi ka bak kote tam yo brio ni ka pertai nda habau jisu wan fitip balai kan kote namar kinsa babi kinsa lenyar kinsa yam kinsa ktang namar bakila yo kalat ka bau blei play Henry hagaya ka babiang ki klem tre ya kaban kongu no ya Ktien U Blei bat kindit men rio ndala slam ka por kandai ka Sngi ka baktang ka Sngi ka bakotit yo brio tagadaw nga yang nang ni bangan keren sipi ngan pinifi ka way ka jingcha ka Bible kabalang ka jingikai ka bakrawa Sngap ngan puli fi na kitab jong gikam gi apostle. Gikam gi apostle gul nang abar fusaw. Lamudoy persya Paul. Baru Paul uyang akmat jong way ukunja ling score. Ukunja nang bishar. Ubeketeng Felix. Sngap ngan puli nagalanang kaba arfusaw. Kadekhat nadu ba arfu santeter tangan pulin rekhat ba arfu sao onda kat tu gat ni Sngi u Felix ulawan poi lambat ke drosila ke tengah jauh ke balang ke jiu ba ula pakhat yo Paul ba ula yo sngo yo siapang kata ke jingat how Chris Jisu sngapa mo kat ba udang yalap wa so Paul udang yalap siapang ke hok bat gebor halo ladi bat kajing bishar kabansawan fi upol ushakem mangne sha bishar akamat jono Felix ude breu start ubreu nongsen shar usang ba tengah ga jong wa ga jing bishar bat ndala kli jing kli upol ukraini ga Ktien U Blei Ukraine siya pang jingat kebenaran hau Jesus Christ. Ukraine siya pang hak ke U Blei. Siya pang bor sensyara lo ladi. But Ukraine ru iya ke jing bishar kebansawan. The Bible kong u Felix u nong sensyara ula syepting. O Felix ndaw yo sngaw ya ga jinkren ga jong Paul hagani ga Jaka kawan ga jing kinyo kawan ga jing shapting an ong nagi weekendin kadan ka jing sngaw ma ya ga ta ka jing bishar ga bansawan but u sngaw to ba ga ga ba Paul kren ka kta ga jing im jaw but nda ba yo sngaw ya ga ga Ktien U Blei ba kraw kadang ka jing shapting ang Ktien U Blei but u ong kumne yo Paul wang kilit no shua deng asngaw benut yung ang biyang sisin u ong yo Paul minta to kilit no shua ondang ngalalat por ngan sa pakal yame fi nganong kren lut igani ka jing kwa pisa jo unrei ngakwa ngan kren tangi gani ka point u Blei u plilat yo ni Felix u bri u bakraw la banong no unong bishar unong sensyar u bakraw u yo kalat ban snap ya ka Ktien U Blei now shakri jo try u bakodwar palat u tau day waps the Paul u krem BUHTENG
Ya kaban ai ke Ktien ke Jong Blei wat ke Jaka ke bishar. Ula keren cepang ke jinget ke bahu Jesus Christ na sentenat baik kata. Keren cepang ke hak ke Jong Blei. Ke por sensyala ladi. Bat cepang ke jing bishar ke bansawan. Ke ktai ke daknot Jong ni nang sensyara kunja link score ke Bible Felix. Nga perkat ya gani. Kat New York alat. Fitip uang ya gani ke Ktien. Menta kele no shua. Ngan sesngap biang imenex. Sawan biang ngakwa ngan si keren biang. Ngakwa ngan yo sengau biang ya gani ke jingkeren. Sengap ngan ong ifi ya gani ke par. Pi klem yo i record hangne ke Bible. Bau Felix uyo biang i galat ke baar. Menta kele no shua. Ngan sayo sengau biang sejisen. Hagi wegi Ktien ula syap tiang. Lakta U Blei ke Ktien Jong Blei galarung. Usngau trok budai ban kelar ke bamut. Usngau trok bakadan ke ban sawan. Kedai ke bamai ke jing im jauh. Usngau trok balada ngam priang yu jisu. Lada ngam nget yu jisu. Ngalak ban hap ke jing bishar. Bat usngau trok ikata usngau syap tiang. Tangba. Kawan kini ke Ktien. Kebangak keren mga. Ubuteng. Ubuteng. Bat haba ubuteng. Uang menta. Kilit no shua. Ngan sepakat imagine. Ang akwang anong ifigay ke jingi kay ke bakraw. Compare the video kiba bahan. Kiba nang bestat. Kiba ruspa. Ne kiba duk. Ne kiba menang bam start. Lada fiyo sngau ke Ktien ni Jong Blei bagakta. Barga penki ke jingat Jong fi. Nai ong kilit no shua. Nai ong ngansa ya kynduh biang sejisen. Pim tip te ya ke jingim. Pim tip ya ke por. Pim tip pim bat mapi ya ke por. Pi klem bat mapi. Mdan riu krau bat ya ke por. Mdan riu krau bat ya klong snam. Mdan riu krau bat ya ke pulse jengi. Mdan riu krau mdan scientist mdan doktor. Mdan specialist. Mdan spa mdan po mdan donbor. Ubalaban bat ya ke jong ke jingim. Day tang U Blei bat ya ke por. Ma day tang U Blei bat ya ke jingim jauh beriu. Lada U Blei ay ke par. Mabinyo sngau, kumbayo sngau Felix. Ika Ktien ke Jong Blei na kibriu ke badai. Nai ong late no shua. Namar finomyo alat ke baar. Bat na sngau U Blei kini ke jingikai. Fitip uwab sa Paul, uang kumni ke siti ke baar korin ngan puli kini ke bau Paul kuren. Ar korin galanang ka Henryu. Sngap uang kumni. Hakalanang ka Henryu. Ar korin lang ka Henryu. Uang kumni. Nakadakat ka maning kong. Ngiti kum ki parabi ya trailan balu. Ngikirpat pa pinom piniang leno ay yung Jingiasyllok U Blei. Sngap uang kumni udah kalbaar. Namar uang ngala syaskori me aga ya ka badiang hun. Bada ka Sngi ka jing panim. Ngalawan yarap me khmi mentaken kata ka ya ka badiang hun. Khmi mentaken kata ka Sngi ka jing panim. Haga bangim ay daw yung jingjentod haga ikiairu. Fi ngakwa finyo yung Walso Paul wanra yung jingkeren. Nganut manang. Uyo i bakidan kibriu kiba penle ano ay. Iya kalat ke kabu. Jong ke jingpenem. Kabo bleu la asyaki. Uway na kita. Udaw niyo Felix. Ngayang nang nga Jaka bang anong ifigi basngap yung nga. Siyang ayang ang inigapar. Kidan sibon ba kiya ka jingim jangfi. Kiba fidan ki jingkit kiba bon. Fidan sibon ki ambitions kiba bon. Fidan sibon ki jingkwa. But piyo snow mentagi Sngi. U Blei kwa babin BUHTENG. Kini ki bon ki penuit di fiba pi perkat. Ngan dalam pendap begini ngan sa pediang. Ngan sa lejing sa ngan sa Sohthri U Blei. Ngan sa pediang yu jis ngan sa kelak abamut.
Wali lihat kumpa kat badang ong mentag sngi lada finyo sngo ia ke Ktien U Blei wat pen laga donor ong ke Ktien U Blei ngan peni fi ni bau Felix u klemyo sngo ke baar Jowai begini abang keren mentag sngi kan pelong firu Abin sedang manong try kani kani Sngi bang ayos no. But try nga kloingan PHI siya. Tangin niya let siya kapoin ka baar na kamtagi katugan ni Gibriyo. Kibang akwangan kren. Kajing BUHTENG ka baar ka day. Agajing iday ba kajing kat U Blei. Nabi puli na kitab Genesis kalnang ka ba. Katar. Kat ka baningkong. U Blei u khat yo Abraham baun mino nalagari nagakur nagajat kong nagayeng but u khat yo Abraham baun let sigari ka baun sa paniya din pipulil nang makarar ka besaw Genesis ka ang tiyo Abraham ula kiyadang step ula mino banlet kat kong gajingkat Nakwabin sngap igani. Dan Gibriyo kibadan ka jingkat U Blei. Pero penemi fiya ka ya ka babyang ba. Bat ula dakat ifi. Bavin syakriyo try. Ula dakat ifi bavin lei ay nakabenta U Blei. Hanay buwan ba ni ay laki daw. Ni sngaw tro i ka jingkat. Ni sngaw tro i ka jing ay ka bo blew ay. Bat ki ba jas saw dong jingi. Ki penuit ingi ban ngi krem tre ban kongo ngi BUHTENG. Fitip ka jingkat ka U Blei. But ka jing ay ka U Blei ka lang klem ka jing kala ka bamut ang ka Bible. Ya ki ba ulakat unum kala. Ngamtip ka ni ka Ktien ka mga kren ka day ano rin ka ni ka par. Hisyang ayeng pisngaw to. O Blei ukat ifi. Anay hisyang ayeng ka ba na preng ka jingwit. Hitray ka kam ka ba na preng ka jingile. Fidan ka relationship ka bamlong. But fidan ka Jaka ka ba fitip ba Blei ukat kerpak ngifi. Bapin leyay na ka bentaw try. Hanay kita ka jingja saudang kipenuit ifi. But pimot satya ba pinum ka ngo. Hanay BUHTENG. Nga datway mo na ka Sngi ba Blei. Unpen ki iga donor jong fi nga ni par. Snap ay nga ni mga kren. Nabi puli iga gospel ka jong Lucas kalnang kabasan. U Jisu let siya pong ka Nazareth. Ulet bet siya kaliyang ka jong Petras. Upani kaliyang jong ubanyat kandiat na rin ka. Ubunyo ban kren ikatin ka jong Blei. U kren. Nauladep kren uong yung Petras. Siman. Siya may kaliyang jong menyat. Siya bajaliw bret biyang ikajar. Men ngat kidokaw. Petras uong try. Ngalayli stombro simet ay ngam simlangan. Handay na marga Ktien ka jong engan piniyar ikajar. Mandawle ikataw ngat ikidoka. Baro simet uklemtia. Uim na kabatong doka. Bat mentag singiw kongo ikaktien ka jong Jesus Christ. Uyo ikakamba kada do bagi liyang jongki. Kot lang ikiwero kiparlok. Bani pendap lang kidoka bagi liyang jongki galasdang ban ngam. Bat kila ringi kidoka sijrong. Anay Petras nda upet yo Jesus Christ. Usngaw to kadan kajingpen kynduh kadonot. Upertay ni kitien uang kukenrad. Kilet no na nga nabangaday beriw bopop. U Jisu uang yo Petras. Petras. Baro siga tamelang nongtong doka. Ngawan siya ni kapong Nazareth. Naikiktin ka siya mga kwangan pet melekum no. Sngap ngan penifi na kajing ikay.
U Blei u khat yo Petras. Sengapa mo? Kani dia badan kam. U Jisu upan shuai geleng baun kren. Bat ngayo I bau Petras hang tu I wa ai daga baun skoba. Ketaka dia badan kong tam aga Jingiasyllok Blei. Do Blei u khat fi upan kendiat lefi. Upet pile akum no. Lala finot ban kongo ban numboteng ban aibet fini I udan sagabar. Unikai fi Ktien U Blei. Bangunai fi Ktien bapin kongo. Wang I Petras nyat igeling bret biang kejar jaman sebelum. U Petras wang kokenran ngalai lesh tambarashmet. Henry engam simlangat. Fitip nam hagasin gabar u Petras u klem dile. U ang ini Ktien. Henry namar ke Ktien ke jame. Ngan kongo mentangan peno ila kejar. Bat ke Jaka kamba. U Jisu. Wang Petras melong unong tong dokha. Rena duk mentang Sngi ngakhat ya me. Melong nong tong brio. U igijar, u igiling, u iaga dokha. U bodi utrai. Berkat bahaya ini keren. Yo dan pren jong fi ki bo Blei ula khat. Yo pi BUHTENG. Manu ban siu I kata dor. Manu ban jubab I kata. Aga Sngi jong kajing ai bainong ko jong trai. Khat do engan peni fi. Kabanga kwa ngan keren gede ru kane. Kajing BUHTENG aga jing ide ba kajing Ri U Blei. Kabamalang Sngi. Nakren ni kane da kajing yo I da kajing Sham. Daga jingiaroh lenti ba daga kynduh ba shibon gibreo. Sam go ba shispakat kendai. Kada khat kabandrupo sngap uthoi ni Ktien. Wang ngalapen kloy bat ngam shim lapen tot. Ya kaban raki ya ki hukum jame. Ngalapen kloy bat ngam shim pen slam ngaklem dile ngaklem BUHTENG. Ngan bu ni Ktien ya kaban kongo ban sumar iga Ktien ke jame. U Blei khat ingin siga Jingiasyllok. U kwa ingin banginom BUHTENG iga ero. Masuk benut mengamla ban keren bon. Tapi puli hangne ke kitab hagai. Tapi puli lenang menengko ngadian khat nrus nem. Bagi konstrual ke lalat na ke Shillong brown na Babylon. Blei la kyrkhu ki shongi yeng ki behe ki ba biang ki la Sngi yeng sem ki la biang na dong senang. Henry khat nrus nem ki dile ki klempet ki khmat si ki temple ke basa yeng ja ke balatua. Bamdan weiru ba perkhat ban peniang ka baru Blei udu mak iki u snang iki. Wang atau pi mat ban shong ila di yeng ki ba kia lentang la ni ki bala lang well furnished. Berbagai yeng jong aga sa yeng ja. Titim na pipuli ang perkhat ilagi jong gelenti. Kelenang beningkong kita bagai nganum na plate bayo Islam. Wahai gini ke jing ang wang pi bet shibo nre filum kendiat. Pi bam nre pim kedang fi di nre pim jasliang. Pi penkop iladi ban saat nre mdan besaat. Ktien ga bukren ga bukhor bawang. Pitray shitam banyo ega bainong bat piyo. Tang ba pitep aga pla ga ba petleo. Yuan ra ega jingkyrkhu siyang nga persat mga sabar ong Blei. Balay ong Blei. Tapi pulilot ega to galanang wang namar piya be sa lagi jang kikam. Bat pimdan do not ega yeng ga janga. Ngakuan kanong if yagaway ka Sngi salap. Kiki ba viyo aga jingem kiki ba biya be ki ba pipen shitam kaklem mentoy eru em namal ka ba mentoy gari tanggaway fi invest ayu yala ka jong ka jingem aga jidey bat ka kamu Blei. Mari tangga taga bala ban ay bainang pen kemanifi.
Ngani tu ifi ke jing BUHTENG ke jingiasyllok. Macam sotunat ke kitab Ecclesiastes. Lesitang kendiat ngan keren ni. Aga kitab Ecclesiastes. Finlap aga lenang ke ba tangan pulia ni ke pon aga lenang ke ba katway. Ke dekat ke basau. Utau ba kmi ia ke air. Unam bet bat utau ba nyau ia ke unam at. Lapi pet ia ke air pinum bet. Lapi nyau ia ke pinum rap setia. Ngakren ni ke Ktien de jing sngau kia ke bakrau. Ujisu ang gospel ke jong Lukas na musipau. Kalengka kala berle. Henry ki nong trai ki kendiat. Pet baha kumnongi trai kamu blai kumnongi le. Kumnongi ai. Pitip siti sige absas kalnang ke besan ke dekat ke bakat san kan rio. Untuk kami bahakum nubiat kum ke bamstan. Henry dah ke basil spa ke por. Na bagi ni Sngi ke lang ke besneu. Kamu iu basil spa ke por. Kamu bapi dah kengkor ke por ke bau blai waifi. Bapi num bed bayo pi BUHTENG bayo pi supen sep kai. Yo pi penleno ke por. Jong ke jingiai nanti jong pi supen leno bat ke rikon. Supen leno bat ke penleit school kon. Supen lap met palat ke jing tuition. Larangan keren ngatip lut baro supeleno haga ba yalam kai khon shabar supeleno haga ba supen lap met lade haki jingpen sngo bahagi babon supen lap met lade haki jingbon kama ga jingalet wan yalet yawan balagi ngani tu vina ngan kran ni ngatip lut na tadangan nom de kran palan are ngakwa ngani tu vi u blei klem BUHTENG bo pen mv Ujisu klem BUHTENG bo wana beneng banyap haga ding fna klem ang ta ingan sawana ko ke por haga yaga ba biang gojong kpa ujisu la kongo hadu ko jingyap ban sha ga ding fna naga bendaban pen emengi ngatwai banginom le sting ga jingiasyllok fitim ngamdon por ban kren japang kinong shun jo ga jing BUHTENG ka ba pen mi ga jing BUHTENG pitip ka ga jing BUHTENG ga jing jaito. Nabi puli kita proverb nang manriul khat sipau khat wei kunan kita bas sile phang ke Jaintia sipang ban yotia sipang ban thankti ke Jingduh kan wan kumunong to ke Bible kong kan wan na pi kumunong to ubalki ngatiar kan wan ke Jingduh nama ba pi BUHTENG nang tade la pin pet ba ke wei Jaka wang gal nang besau ke khat ba khat lai khat sau wang ngani tu pikiran ke beri ba perkhat ba ngin sele la shai ke perkhat ba gati kana kala shai kin mau Jaka wang kalau saya kena kebam tikna, lalu blai kuliah fi PHI fi fin le, blai fi le minta Sngi. Terkadang suami bangan penkut ini, ngekuat bangan orang fi, kajing BUHTENG, kanyalam fi syakajing babi. Ngam kuat, bapin kelumar ke bakatdo, bapin jenjar, bapin poy ke Jaka ke bapi long panik. Kham tam lelei ngam kwa pin poi aga Jaka jong ka jing le ran kani ga por ga bo bleu khat ifi ga kwa pin kala ka bo mat pai chok trai lo la khat ifi Ktien U Blei le no fi yo alal ban shakri no le ba namar himtip lano trai wan makanya ke jingiaroh kat bau bleu dang ai kelat bau dang au mentag Sngi tong ini syakri ba man nganget kene ke Ktien ke ktai fi nginom lang Felix mangin BUHTENG le klem yo kelat ba tong ini tuai ko pada ke do nuot ke besngongo palat yeme ngawan ra ini ke jingkren ken tuai ngetuai nam tagi tu ke brio Kibalayo ia kini gelat ban yo snow. Belong iki bakini yang judge. Ban syakri me. Ban priang me ban pai no nagilenti ke babaman.
banyat bat me try. Be igaman sim jing BUHTENG na jing junkie. Dwai gitu ke ba malakot ko try. Baginom pet siya way pat, but baginom lap me ko try. Re baginom baniyang jot ko mo Abraham. Baniyang jot ko mo Petras. Kongo ya ke jingkart. Try gitu ke ba me ay kalat ban shagri. Penlang makin le ke tada ke jingmane. Baginom BUHTENG. Namar ngitip ko try. At ba medang khat ya ke Sngi Bynta. Ngin kongo kloy ka. Try nga ay siya mega buram. Aka kerteng ke dong chisung Jowai. Amen bat. Amen. Doblein kyrkhu ipi, kubleshbon.